još od Krista, nova lica, scena ista, vražje sile se trude da nas ne bude. Hrvatski je narod, ne njegovom krivnjom, opet slobode i nezavisnosti lišen, te se nalazi sada pod tuđinskom i komunističkom tiranijom. Šta je se promijenilo u Hrvatskoj, gospodo draga? Svi komunisti koje je postavili su za direktora od INE, od Flekovića su ostali na istim strukturama. Tužioci, javni tužioci, supovci, suci su mene mučili, ja ih gledam, oni i dalje suci. Moja država, ja bio za vrijeme komunizma, ja dođem tamo, molim vas ovo ono, oni meni rješavaju, kao Ante mučenik, da ćemo ti. Ja dođem sada, isti, istravaju me. Pa ti je moja država, ovo izdaja bogati. A komunistima inače, datum, istina, činjenica gotovo ništa ne znači. Nikad nisam mogao razumjeti mržnju komunizma, odnosno komunista, prema kršćanskoj crkvi. Nikad nisam mogao razumjeti da je fra Andrija bolestan ležao u krevetu i ona ga je htjela zaštititi. Držala mu je ruku pod glavom i gurala njihov pištolj moleći da ga ne ubiju na bolesničkoj postelji. Nekoliko metaka ispalili su unj u krevetu, a fra Valentina su na hodniku pokosili rafalom iz automata. Kad su završili sve što su mislili, izišli su i mene poveli sa sobom do susjedne kuće. Zvali su, ali se nitko nije odazivao. Kad sam ja zovnuo, odazvala se susjeda Zlata i ja sam joj rekao da je banda partizanska ubila fratre, na što su me oni stali tući po glavi i ušima. Antikristi i masoni, komunisti, ovi oni, šire sotonske fraze da nas poraze. Da nas ima par miliona, šta bi trebalo biti? Ultraljevičar i nestane nas planete. Dakle, kogod malo ima, mora biti malo desno. Mora štititi svoje, inače Crveni Kmeri, Pol Pot, 2 miliona ubio svojih. Koji god imao naočare, aha, znaš čitat pa je streljao. Kako mi komunizmu govori? 5 godina i 2 mjeseca je bio na Golom otoku za vrijeme vašeg blagog komunizma. Zbog rečenice, vidiš ti kako se oni voze, a mi idemo pješke. 5 godina i 2 mjeseca. Pokazuju mi je knjige. Ti simboli koji su ubili Crvenkapu, četnička kokarda i crvena zvijezda petokraka, nisu po tim sankcijama od 4000 eura koje će ovdje danas biti izglasane. A mi gluhi, njemi, slijepi,